Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana i nalazim se na Malti. Planovi su nam se zeznuli ovog jutra, zato što je vetrovito i ne možemo da idemo na onaj Blue Grotto gdje smo htjeli, jer treba čamcem da dođemo do tamo. Tako da idemo na Paradise Bay plažu, jedna isto od najlepših plaža ovdje na Malti. I možda da odemo u to Vidikovca gdje je Popajevo selo, isto čuven lokalitet, ali nećemo ulaziti u to selo jer nije nam to ništa zanimljivo. A košta oko 17 € ulaz. Tako da idemo na Paradise Bay i to je to. Valjda ćemo moći sutra preko sutra da idemo na Blue Grotto. Ja sam doručkovala naravno kao i svako jutro do sada ovsene pahuljice. Njih dve su spakovale ovsene pahuljice za poneti. Jer uvek kasne, ne znam da li me čuju. Da, evo ja njih sad čekam da idemo, čekam. Ništa, idemo na bus, to je, taj Paradise Bay je, dođemo do one Melihe gdje smo bili juče i još 15 minuta, dakle ima sat i 15 do tamo. Ovdje Paradise Beach, a trebali smo da idemo ovdje. Gdje smo već bili? Bili smo ovdje. Da, i ovdje Golden su Bay i ovdje su bili. I Meliha, ova je najlepša za sada. I ostaje nam da obiđemo ovo, da idemo na Gozo i Plava laguna. I da odemo ovdje na Blue Grotto i da odemo možda u ovaj maršalo kako stignemo. I naravno u Valetu, ali dobro, to ćemo otići danas popodne možda. Ja sam pokazivala njima ovu karticu. Ova je za 12 vožnji. Vožnja traje, kad kupite ovako, je 2 sata traje. Jedna vožnja košta 2 € i traje 2 sata, a mi smo ovdje dobili od Cimera, dobili smo ovu za 12 vožnji, to će nam vjerojatno biti dovoljno. Zašto nije kupio za nedelju dana? Imate opciju da što nije bilo. Kako može da nema? Pa tako lepo na Maltici. Nije bilo ona za nedelju dana da isto platite tipa 21 € i imate neograničeno za 7 dana vožnje. A mi imamo znači ograničeno od 12 i ovo je koštalo 15 €. Možda ćemo doplatiti još koju možda. Sad ćemo da idemo, došli smo do plaže Meliha gdje smo bili juče i naravno da nam je otišao prevoz, vjerojatno pre minut, 2, još jedan prevoz treba tamo do ove Paradise. Šta sam tamna ovako? Dobro, i mi smo zvali taksi, sad ćemo da idemo taksijem. Za koliko stiže taksi? Za 3 minuta. Za 3 minuta stiže taksi. Koliko para? 6 €, a ima vožnje 15 minuta, jesam tako? Šta? 5 minuta? 5 minuta. Čekaj da ti moguće ima 5. Sad će mi daš. Kaže 5 minuta vožnje i 6 €. Eto. Posvađat ćemo se zbog para. Pare, pusti pare. Pare nisu problem. Para nema. Pare će se napraviti. Šta mi ovo zamračuje non stop? Znači sat vremena do Melihe i još 5 minuta taksijem do ove Paradise Bay. Vesna, kad vidiš 3, za koliko stiže? Gdje? Ej, ne vidi se ništa. A gdje je on? Evo ga ide! Evo majku mu, ne vidi se. Evo ga, vidi, stiže nam taksi. Aplikacija Bolt se zove. Izvolite. Jel to koji on izgleda? Da. Patrik nas vozi. Joj! Pa ni nestaje, od. Sad ćemo da snimamo malo. Jel smo da ga... Could I film? Of course. Thank you. I bus koji smo promašili ide bukvalno ispred nas. Znači, neverovatno. Samo nama može da se desi. Kakvo smo mjesto našli. Gledajte ovdje uvalicu ovu. Gledajte kako je nemirno. More.
što neko je rekao meni, to nije voda, to je more. Kako nije voda? Aj recite ljudi. Jel voda? Nije vazduh, nije zemlja, voda je. Narode, gledajte vi, ovdje se niko ne kupa. Eno ulaze ljudi, sad ću ja da uđem. Mi smo baksuzi koji smo došli, plaža je jako lepa, pogledajte boja, boja je lepa baš. Ali pogledajte vi talasi koliki su. Znači ovdje plivanja teško da će biti. Da li ću se ja vidjeti ovdje, čuti? Da, gledajte šta sam radila. Ovo je akciona kamerica koja ima magnet ovdje i magnet i zakači se ovdje. Ja sam taj deo zaboravila. Inače je dobro, ovo pluta po površini, tako sam već snimala. Ja sam sa ovom malom kamericom ušla među one talase i snimala za vas. Tako da hoću subscribe. Rizikovala sam koliko košta ovo, ne znam ni ja, da biste vi dobili pun doživljaj. Ja sam pravi youtuber. Jesi subscribe-ovala? Jesi? Nemoj da proveravam ja da nisi. Koliko će se vidjeti? Ovo je divlja šargarepa, verovatno, jer ovako isto raste seme u moje bašte. Znači ja rizikujem kamericu da biste vi imali pun doživljaj. Za ovo ne dobijem subscribe, ne znam zašto treba da dobijem. Znači ovdje je duboko, ja u jednoj ruci držim kamericu, održavam se, talasi. Uglavnom, bilo rizično ovo što radim, ali morala sam da uđem da vam pokažem kako dobro izgleda. Valjda će valjati snimci. Ukočila sam se već, tako da moram sad izlaziti da ostavim kamericu napolje. Idemo nasad. Gledajte gužvu oko 11 sati, pola 12. Zato se dolazi ranije na plažu. Došlo je vreme spremanja ručka. Pravimo šampinjone u kokosovom mleku. Znači dinstaju se luk, šampinjoni, ćemo staviti malo naseckanog paradajza i kokosovu mleku. I pravimo burgere, one od jučer što sam vam pokazivala. Dajte da pokažem ko nije gledao. Evo ih, ovi su mnogo bolji jer im je bolji sastav. Ne sadrži onaj neki šećer što oni sadrže. Tako da ćemo ovo da spremimo. Znači samo se sa 230 ml vode izmeša, ostaje se da ostoji i peče se u remi. Uz to naravno pravimo salatu. Ja ćemo još nešto praviti. Ima neki tofu, možda ćemo njega praviti. Evo ovdje se dinsta. Evo kako izgleda. Sad treba se pomešati s vodom. Hoće ovako. Ide voda. Stavit ćemo i malo brokolija u ovom. Samo da paradajz izbacim. Znači da odstoji ova smesa. Evo na kraju smo dodali iseckan tofu, brokoli i sad ide mleko. Koliko imamo, toliko imamo. Pak ću dodati ovdje izblendan ovaj jedan paradajz. To mi je kao onaj paradajz sos ili paradajz iz konzerve. Tomato. Dodala sam origano, sol i malo bibera. Sad ću još malo jedno 5 do 10 minuta da se krčka ovdje. Burgeri su spremni, ovo je spremno. Salata, znači ovdje ima praziluk, zelena salata i krastavac. I 3 vrste hleba. Šta mislite, koji je najzdraviji od ovih? Svi su kao integralni. Ajde, pucajte vatromete. Sada čujete kako pucaju vatrometi.
Kao bombe da pucaju, narode. Kažem, kao bombe da pucaju. Vatromet u sred bela dana, tako je. Tako je, na Malti se to radi. Ovo je naše... Beži, ovo je naše prijevozno sredstvo. Ja idem naprijed. Pa nećeš to sve vidjeti, nije ovo kamera da može snimi. Ovako, krenuli smo za Valetu, idemo da obiđemo grad i da jedemo negde i da odemo u neki market. I vozimo se, gledajte! Na desnoj strani, gledajte gdje sam ja. Došli smo. Sele smo ovdje u Amorino. A gdje je najviše čokolade? Da jedemo sladoled. Ja sam uzela mango, passion fruit i čokoladu. A šta si ti uzela? Ti ću uzela 4 ukusa. Kakav je? Dobra. Da probamo. Dobri. Evo, deda. Ajoj. Jesi se setila marakuje? Ove. Sladoled je vrhunski. Ali se momci u sebi žene, ali čuješ li? Kad je to bilo? Jeli, kad je bilo to? Pa ne usjeti ima 2-3 godine. Skoro? Evo vam jedna zanimljiva priča sa Malte. Pa ja mislim to davno bilo. 5 godina. Jedna zanimljiva priča. Ovdje je, a gdje je ubijena ovdje? Tu je samo dignuto. Ne, tu na Malti je ubijena kod nje. Ovdje na Malti je ubijena jedna novinarka, Daphne, koja je otkrila korupciju među političarima, naravno, i ovdje traže pravdu za nju. Ubijena je tako što je stavljena bomba u auto. To su naručili ovi, naravno, političari. Da, to je jako čudno ovdje da se dešava, ali evo, 2017. je bilo i dalje se traži pravda za nju. Narode, seli smo i naručili u Eat Well. To ste svi preporučivali, a ja nešto baš i nisam zadovoljna, ali dobro, izbacili smo neke stvari koje nisu vegetarijanske su, pa smo izbacili, ne znam, kozji sir, jogurt i tako te stvari. Naručili smo nešto sa humusom, sa falafelom, tako nešto. I ja sam naručila, što sam možda naručila? Smoothie sam naručila, jeste. Htjela sam smoothie bowl, ali nema. I naravno smoothie svi su sa jogurtom i ne znam čime još. Tako da sam i to morala da naglasim da bude vegansko. Ali vidjet ćemo kad stigne hrana dalje to dobro. Ako je dobro, okej. Ali je bilo konfuzije sa ovim učenikom što radi ovdje. Kako nas je gledao. Eto, imamo i ovo, ne pomera se, samo da ti ja kažem. Sandra, vidi, stoji. Pa dobro, dug je minut. Sandra se... Ovo će da zapišti, inače smo gledali sve 3 bledo u ovo, jer nismo znali šta je. Kao pager, ali ti kažem, ne pomera se, vidi. Sija. Pa možda ne treba da ga čačkaš. Zasija crveno. Hladno. Ovo je razblaženo. Ovo je smoothie. Izgleda lepo, vidi, ajde. Ovo im je dobro, ovo ih izvlači. Ovo je bolnica. Uj, kako deluje, bože me, prosto moćno. Sve ono. Prilaz samo... Ovo je bolnica, narode. Univerzitetska. Jedna jedina na Malti. Mater Dei. Pogledaj sve Ovo je onkologija, to smo već rekli. Joj, vi kako ovo povezuje, ovo u serijama. Zato ti kažem, sve u linijama. Parkinzi su 3-4 sprata ispod cijele bolnice su Parkinzi. Zamisliš? Sve su ovo... To je sve bolnica, da. Da li nisu punktovi za Jesu sva COVID? I ovo sve?
Nije ovo. To će biti studentski dom za studente. A ovdje dole sad... Biti, nije još. Da, nije, sad se zida, sad završava se, jedan deo je završen. A ovamo dole sa druge strane su sanitete. Za sve studente, šta? Studente medicine. Studente medicine. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Valeta mi se jako svidjela, zato što je te zgrade, jeste to kamen i nije priroda kao što ja volim, ali je lijepo što su zadržali to rustično, da kažem, što nisu ono nove zgradetine kao u Dubaju. Tako da sviđa mi se Valeta baš. Sutra se nadam da idemo u taj Blue Grotto, da? Mislim da ćemo da idemo tamo. A u popodne u Mdinu i još nešto. Hvala vam što me pratite. Ako niste do sada, uradite sad subscribe, ne košta ništa, meni znači. I naravno lajkujte i komentarišite ovaj video. I vidimo se. Ćao!